Assalamu alaikum, hurmatli жалпы биздин Байкези каналыбыздын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Сиздерге Нокат шаарындагы жемдин баасын тартып беребиз буюрса. Жемдер канчадан болуп атат? Андыктан биздин видеоду аягына чейин көрүп, класс комментарий жазып коюңуздар, ой пикирлерди жазып. Бүгүн 15 июнь 2022 жыл. Assalamu alaikum. Kem kançadan ekan aka? Oldu mu? 100 so'mga 3 kilo. Bo'lcha sal maydaroq ekan qomna ol. 200 so'm ekan bir bor. Bular bizda bor. Ha, barda birday uchovi. Ne olacak aka o'zi? Makan o'zi 30 so'm o'ta jennishda. 30 so'm. Bu bodroq aka 70 so'm. Ma badırağın deyishbi? Mana. Bodroq aka. Ha, bunda qanday jem bu? 45 so'm. Cho'ja jem ha. Ne jem qanchadan? 30 so'mdan akajon. 30 so'mdan ha. Kunjara-chi kunjara? 63-65. Kunjara 37 so'm. Budaylarchi? 30 so'm. Qanchadan? 30 so'm. Nok ne degan jem? Jibirlarmi? 100 so'm. Jibir 60 so'm. 60 so'm. Ha, jiyekilarchi? 55. Şurada vitaminler hem ortanca. Qaysi? Yo'q. Jo'nayni maki bo'ladi. Pul qancha buday bilan mak aralashgan? 30 so'm. 30 so'mdan ha. İnkubatorlik. İnkubatorga mana vitamin. Aşılamashma dedi. Taş vitamin. Ne oldu inkubatorga? 55 so'm. Ha. Buna menen nalökön ayırmaz var mı yok bağısı? Orasida bor. Bu qo'limizdagi urug', juz. Uruk. Ha, ekkenge. 70 so'm. Buna jem. Ha, bo'ldi. Buna aralashma jemchi? Pul jem 23 so'mdan ekan, aralashma jemi. Aralashmagan. Kevek qanchadan? Kevek 21. Bular yaptım, biz oralaşma yeme yaptım ya. 21 ha. Şunda bir müşey qancha bo'lib qoladi pul? 30 kilo, 330 so'm. 630 so'mdan ha. Aralashib.